خلاص. المواجهة صعبة لأنه في زحمة، على طول زحمة. المركز على طول زحمة، ونصف على الدور ساعات عشان تسأل سؤال إنه كملك طالع ولا مو طالع، تصف ساعتين ثلاثة وأربعة عشان تسأل إنه طالع ولا لا. فإحنا صار له اليوم شهرين ونص ثلاثة الكملك المؤقت طالع، لسه الكملك الصغير مفصلة يا واحد. Ben kapıya gidiyorum, güvenlikçiler kapıyı suratıma kapatıyorlar. Bir soru soracağım, soramıyorum. Derdimi anlatamıyorum. Yeri git diyorlar bana, yarın gel, öbür gün gel, bir ay sonra gel. Böyle bu şekil yani, oyalama, başka bir şey yok. يعني أقل موعد يعطونك إياه يقول لك بعد شهر تعال. يعني أسهل كلمة عندهم بعد شهر تعال. هسه ما طلع كملك بعد شهر تعال. شهر يعني شهر أنا مشكلة تريد علاج تريد كذا. هسه أنا ذات نفسي من عدد الأولاد الصغار أنا ذات نفسي يلزمني علاج. كانت أتعالج بسوريا قطعت العلاج. Yani şahar demek bir ay sonra gel diyorlar kendime. Her zaman gidiyorum, bir ay sonra gel, şahar gel. Okup şahar, bir ay sonra gel. Yani bıktım artık bu hayattan, bu yaşamaktan. Çoluk çocuğum rezil burada, kefeze. Odun yok, soğuk. Battaniyemiz yok, 3-4 battaniyeden yatıyoruz. Yani biz gelmişiz yetkililerden rica ediyoruz ki bu konuya el koysunlar. Yetkililerden rica ediyoruz. Sayın Tayyip Erdoğan'ımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, başbakanımıza hepsinden rica ediyoruz. Bu işe el atsınlar. أبي bir an önce. في أطفال صغار، أطفال رضع صغار يعني بحاجة لقاح. اللقاح ما يعطونه إذا كملك. اللقاح الأطفال يعني لقاح أطفال صغار جدا يعني صغار يعني يكون صغار بالسن. يعني عندي أنا مثلا أخوي هون أولاده صغار بدهم لقاحات ما يعطوهم إلا بدك كملك. Yani aşı vurulması lazım. Kimlik olmadı. Aşı yaptıracağız, çocuklar hastadır. Yaptıramıyoruz. Niye? Kimlik yok diye. نشكر القائد الدكتور أردوغان، نشكره كثير الشكر. بالنسبة أولا للسوريين طبعا هنا بمنطقة قرشيقة كلياتهم يعني فقراء ومحتاجين. وبالنسبة للكملك السوري بعالم يريدون منا طبعا بالكملك السوري يريدون أرقام ما نعرفها شنو هي الأرقام. يعني يقول لي روح بعد شهرين تعال، أو روح بعد شي 6 سنين ارجع لي. ايش معرفني يعني يجوز أموت بكرة. وبالنسبة للكملك التركي أنا أخذوا لي كملكي على بوابة كلس، وأريد أسترجع الكملك. صار لي هين 6 سنين، السنة هاي 6 سنين منطقة قرشيقة. وأشكركم كثير الشكر. مشكلتي إنه عندنا الكملك، أنا صار لي سنة بتركيا من الشهر 12. قدمت على كملك من أول ما جيت وأعطوني ورقة، وهالورقة بعد ما أعطوني كملك كل ما بنراجعه يقولون إنه ما في كملك ما في كملك. Bir senedir ben buradayım. Kimlik bana kağıt verdiler. Müracaat ettim bir sene önce. Her zaman gittiğim gibi bana diyorlar ki yarın öbür gün gel, bir ay sonra gel. Çocuklarım hastadır, kimlik alamıyorum. Hepsi aynı hikaye. Hiçbir faydalanmaz. Yani hepsi aynı hikaye. Bir şeyden de faydalanmıyorum. بالمشفى ما يدخلون على المشفى من دون كملك. إذا ما دخلنا ما يعطونا لا دواء لا دخول المشفى من دون كملك. يعني الشخص بشكل عام ما بيحس بقيمته الا يكون عنده هوية تثبت شخصه يعني. اللي كان دخول مشفى، اللي كان ماشي بالشارع، اللي كان اي حدا وقفه، اللي كان مساعدات، اي شيء من ما يعني ما يعتبر شخص من دون الهوية التركية. الشخص هذا yani diyor ben kendi de Abu Katır, Suriye'de Abu Katır kendi. Gidiyorum, hastaneye gidiyorum. Kimliksiz beni alamıyorlar içeri. Çocuklarım hasta, alamıyorlar. İlaç almaya gidiyorum, vermiyorlar. O şekil yani. Çok mağdurum diyor. Zor durumdayız. ساكن بسرين قرشيقة. كم سنة؟ صار لي من الشهر الثاني داخل تركيا أنا وعائلتي. تمام.
سمعت وكملك ايه يا كل اخوي ما اروح وياك. على كملك شلونك؟ ما قام ينطوني اياه. انا دكتور 100 هلا. وعندي بنتي صغيره مرضانه أيوة. اذا ادخلها الخستخانه يقول لك لازم كملك. Ben Derazor'dan 8 aydır buradayım. Şu anda benim kızım hastadır. Hastaneye götürüyorum. Almıyorlar kimliksiz diye. Ne yapacağımı bilmiyorum. 30/5 انا لازم طبعا استلم طبعا كملك. يدعي عيدان برد أروح يقول لك- مراجعة دينية كل 10 ايام شهر 20 يوم شهرين روح وتعال ما احنا مستفيدين شيء. صار لي من الشهر الثاني انا يقول كل 10 ايام يروح ما صار 7 اشهر ما لا معونات لا خستخانه. عرفت علي شلون؟ يعني حتى ادخل زوجتي على الخستخانه سويتها عمليه مليار و200 لما اروح عليهم يقول لك Ben hastaneye gittim. Kimliksiz diye almadılar. Hanımı 1,5 milyara ameliyat ettirdim. kendi parasıyla. Kendi paramdan ameliyat ettirdim. Ben arkadaşlarımdan, buradaki akrabalarımdan borç aldım. Ameliyat ettirdim. 7 aydır buradayım. Herhangi bir eşyeden veya herhangi bir Yardım. şeyden, yardımdan faydalanmadım. Çoluk çocuğumdan rezil olmuşum şu anda burada. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Tayyip Erdoğan'dan diyor ki Sayın buradaki valimiz yetkililerden rica ediyorum bize bu konuda yardımcı olsunlar. Büyük bir sıkıntı var. Şu anda burada herhangi biri olay yapsa eğer Suriyelilere kendi aralarında eğer bizim Türklerden buradan kaçıp Antep'e geçse Adana'ya geçse kimse Yakalanmaz. bulamaz bunu. Çünkü kimliği yok. Belli herhangi bir şey yok. İkamet ettiği bir yer de yok. Şu anda Urfa'da çok olaylar oldu böyle. Mesela adamlar vuruldu, yaralandı, öldürüldü. Çektiler gittiler, adamları yakalamadılar. Yani bu büyük bir tehlike bizim Urfa'da herhangi bir yerde olsun. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsa kimliksiz adam olmuyor yani mümkün değil. Yetkililerden buradan çağrımız bir an önce bu işe el atsınlar, çözsünler. En azından millet de rahat etsin. Yani bizim Türk vatandaşları da rahat etsin. Herhangi bir zorluğa karşılaşmasın yani. Diyelim Antep'ten kimlik çıkartmış. adam Adana'dan kimlik çıkarmış. Burada kimliğini eğer ikametini getirmek için, eğer kimliğini değiştirmek için adamlar diyor ki biz burada kimlik değiştirmiyoruz. Git nerede kimlik aldınsa orada kal. Adamın zorluk çıkarıyorlar. Diyelim orada yeni bir kimlik verilmiyor. Yeni kimlik verilmiyor. Oradan naklını vermiyorlar. Burada bir zorluk var yani. En azından buna da yetkililer de el koysunlar, el atsınlar. عم ناكل بزر نحن هذا بيت زي ما